I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednom videu i ljudi, ujebote vampira, gle. Ljudi, danas ćemo igrati, kao što vam je većini, ako ne i svima na ovom svijetu poznato, The Forest. Red. Zadnji red, znači nije ona najbolji, red, najbolji. Uvijek ću intro iz razloga zato što da mogu jednostavno pitati. Aj, boom! Ali ako ja nosim nasio, ja tu šitu, on nije znao se nosi tu. Sad će doći onaj tralfa madrac. Igrao smo znači The Forest, ali ovo je nešto sasvim novo, da vidim kakav si. I ga sad krvav, bacu su mod. Da vam ti svu familiju. FPS nam je potpuno u redu, 20%, čak pre zadovoljavajuće. Opa, šta je? I to na najjačoj, prednajjačoj, najjačoj, ne znam, glavno tako na grafici. Ok, ljudi, sad ćemo pokušati što više pričati, da se naviknemo na to. Ja sam se inače navikao da ne pričam. Sve ćemo pokupiti, sve će to biti potrebno. Jedno malog toga. Znači, možete da projekt malog toga. Pamtim i dalje. Znači, po ovoj igrici pamtim kako šta ide iđe. Da vidimo čuo se ja moću. Opet na ovaj avion, nekako. Moće, dobro. Pošto ako ogladnimo i u svaki put kad restartujemo hrana je unutra. Okej. Prvo da vidim. Doći. Jao, kakvi smo. Mi sreće, gdje je ona koža? Zapamtio sam je ovdje. Kako ono, ovo i treba nam ono iz kofera, ja? Sam vidim da me pamćenje vara. Evo ga. Ne, popio sam. I gdje je sad ono? Ej, opasno je strilo, šta je ovo? Ljudi, ovo je novi mod, je ekstra. Evo ga, to i to. Jao, pa možeš i strijelu napraviti. Ljudi, znam koliko mi se ovo počinje sviđat. No, dobijam šilišće, stan da vidim kako se pravi bol. Evo. Jedno. Kravite. I šta mogu napraviti? Dobra, ovo stavim mogu 5 arrow, kako? Ne znam. Okej. Fali mi znači svega, dobro.
Znači ljudi, nije bilo klipova, zašto je to? Zato šalim se, zato što je škola bila, misli. Bilo je svega, bio smo mi s njima u vrijeme škole, normalno, ali bilo je svega. Ima 2 mjeseca možda kako klipa nije bilo, ali evo, sada će biti jedni od najredovnijih youtubera koji ste u životu. Ama da su inventori produvorili da možeš kupiti sad da valja. Dobro, sad ću. Joj, prepade me reko onaj mutant, joj što ih mrzim. Ne vidim koliko stikova možemo pokupiti. 10, ja šta su nego odobravali. Kad sam ja ovo dao nego ljudi. Ne rez da ima lišće manje. Koliko lišće mi ima? Juj, joj, koje je svoji sreće, majka. Dobro, ajmo nakupiti do kraja ovog. Nećemo skupiti sam koliko nam treba, već do kraja. Dobro, to je dobro, ovo što smo pojeli. Usru sam se. Ko kralj. Hajde ustavimo da vidim. Možda ako staviš 2 bude jače. Ili šta, ne znam. Znači prva epizoda kao i kod, ja mislim, svakog sem nekog ludog youtubera će biti, ako je ozbiljan youtuber mislim, pravljenje svog kampa, logično, i vatra i sve. Jao, pa ja živim odmah pored mutant sela. A to nam govori da ćemo moći da istražujemo. Nećemo još. Ima da se usiremo uveće kad budemo istraživali, vjerujte mi na riječ. Još sad novi update, ako su šta novo kod mutantovaca u sranj. Kao što su onu bacili da vam sruše jednu bazu, jedno. Jao, pa kako ste mi vi ljudi, znaš koliko sam poželio vas, ljudi. Znači evo odmah osmijeh. Hoćemo, neće vatru stani. Na koji ono, ja mogu na B, ove. Aha. Hunting, znači hunting da napravim na emisiji. Će biti odmah pored ovo. Ovo je najgori bug. Znači isti mi džavo bacio jaja. Ništa, aj muzi. Kod njih je uvijek puno, ali dobro. Pa koliko je ovo selo, druže. Klip će biti dug. Možda čak i u ovoj epizodi uspjednemo da... Kako zove ono ovaj govno. Što je bilo? Okej, znači imat ćemo avanture da valjamo, samo da znate. Pored mutantskog sela, pa moraš biti Okibax. Barem ću znati dakle će, u stvari je da to njih se neki penju nadru. Ti hvataj.
Još je 2 drveta rascijepamo. Moram klikćati. I ovo sam zapamtio, pa ste sad samo ga iscijepao. I također sam zapamtio da možeš kuću sve srušiti. Znači ljudi, napravio sam taman kuću i kad je ovo drvo palo, direkt tako ću, znači. Još da su mi barem drva ostalo, ja bih rekao, ajde, to može se napraviti. I dalje je bio ono, ali bi... Oj, majka. Kako sam se prepao. Ti mate, dođi. Dođite. Ne smijete prići. Ako i niste znali, inače kad vi napravite ono blod, ono njihovu glavu stavljate i to sve oko, oni se boje prići zato što vidite da ste kao pobili njihove prijatelje i to, i boje vam se prići. Ima i onaj jedan znak. Eno. Da ti jebim ti svog. Kako lijepo izgledaju ovako crno. Znači ljudi, kako smo se prepali, ne. Ajde, nek bude zanimljiv klip. Znate šta, ja sam skontao da je njih buka približila. Čuli su lupanje i došli. Okej. Aha. Ovo nismo nam. Znači može vam pregoriti ovako i onda ste, a nemojte stajati slučajno. Ako on kad vatra ono bude tiha skroz, a isto peče i sve, morate... Kad pojedi evo, ne izgleda tako. Da vidimo dalje. Eno ih. Znači ovi što imaju gorko popoljčiće, oni su dobri, ovi crni su loši.
Okej. Znači, završili smo početno. Fintimi, dobro, set up defense. A to će biti malo teže. Ovo, na primjer. Gdje su oni? Kanibali, ono. Ovdje mogu pisati. Sad gdje su... Gdje? Jebote, gdje? Nemam ništa stane. Oni su bili tu ako ih ko nije odnio. A kamenje... Če da nađemo, jedan. Gdje je drugi? Joj, ima da napravim storage za sve ljudi. Znači, potpuno sve da napravim, znači, i bože. Ne, nećeš. Znate kako da vam ne prilazim, imam, evo ovako. Stvari ovako. Dođi vam je vidjeti svu familiju. Ajmo koji sledi. Dobro, tamo su. Znao sam, ja sam tebi. Može glava. Aha, dva šta pića tražiš. Ali te iznenadi kuku liz. Kako ovo bez njihove glave? Ovo je pomalo glupo. Eto prvi... ptica se ispusti. Tu je tačno. Prvo da rešimo što se tiče kanibala, što treba. 2 noge, 3 ruke. 5 kanibala ne mora znači da ima 2 noge. 3 ruke. Zavisi koga ubiješ. Moj bože. Dođi vam. Tako. Tri ruke, kažeš, i 3 glave ovo. Dva štapića i jedno. Vreme za spavanje. Još malo, hajde. Da mi se vatra ne ugazi. Okej.
Gdje nam je još jedan kanibal? Ja, strijele previše, no pero, šta mu nešto? Ne mogu da sjeti kamena, ona istucani mešćeni. Tam spavati. Neću ba probudit se u ponoći. To ja ne bi. Pre sam ja onog trček spustio. Tam spavati. Znao sam da će se zera. A dobro, i sad će jutro. Gdje je ono pero što sam ga uhvatio? Pero. 5 pera, jebati. Ne mislim, ne ide ovako. Kako se X pravi? Hajde spavaj više. Hajde zapamtim. Ono kad smo nekad igrali, gledajte. Prošle godine. I to na novu godinu, ljudi, tačno, gledaj. Au. Neka, ovo snimamo novi serijal. Mi je drago baš da sam ono vidio. Eto ga, jutro imamo kanibala. Dođi vam sad. Opa. 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 Toko. I sad ovo zapa... sad se oni boju. Pošto odako ste mi nabali njihove glave, kontatan. A nas kamte da ste ih morali ubiti. I zato vas se bojim. Perke. What? Mate.
aktiviramo našu kanibalsku. Još uvijek je noć, ali sad ćemo mi još skulptura od vas napraviti. Gdje ono je otišlo? Neću ovo, b. Ovo je lagani. Super. I što se ja sad noge osjeku? Ti mat. Dva, 20. Mali još kod svu familiju. On ju sve pobija doma. Hoćeš sad spavat? Znaš pa, neš ni spavat nikad ti bude trebalo, vjerno. I sad svi imaš. Ja, ljudi, još par minuta i gotovo je s klipom, dosta. Ja mislim da ima pola sata kako snima. Mene veze za prvo klipa je u redu. Da vidim još šta mogu da bih costume craft. Upgraded spear. Znači, koriste se. Šta treba još? Koliko smo kanibala pobijali, napravit ćemo naslov napad na kanibala. To je kanibal misija. Idemo malo zanimljivih stvari raditi u epizodu. Vi ste meni u posjeti ili ja ste i mene vama malo.
Ovdje, gdje si? Dalje. Super. Možeš šta sa sodom kraftati? Ja mislim da možeš čim je volko. Ne može. Dobro, meni godi. Jeste se ljubi? Lijepo. Ovo se ne mogu ništa. Majko! Ljudi! Gdje su one pare? Sat? To... jebika. Znam šta mi treba, nema. Gdje su mi pare, sta nisam ih i dalje otkrio. Ljudi, sljedeća epizoda misija nam je napraviti bombu. Dinamit! What the fuck is this? Aman da sam sve pretražio. To sam tek dopao dobro. Aha. Ljudi. Sljedeća epizoda je ovo. Pa vi vidite. Sljedeća epizoda idemo dole. Ajmo sad još ove dvije, vidite, ovdje nema ništa. Još ono tamo da vidimo i to je to što se tiče ove epizode. A ljudi, šta smo pronašli? Ovo je zadnji, mislim. Nema ništa. To pećna. Drugi ulaz. Ljudi. Možda fejla na početku nađeš odmah dijete. Nekić mi rekao, ako nađeš dijete, na poslije ti ono lafo pomaže. Znači nije kraj igrice, već ti pomaže kraj igrice kada avion, helikopter, to sklenac, uglavnom da zove što. Tu ćemo. Eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjelo, meni iskreno jeste. Pogledajte. Znači mi svi ove epizode uspio smo. Znači ovaj keš nam ništa ne može pomoć, ali onaj drugi može. Ako gledajte to! Onda moram molotov napraviti, onda sat i onu paru. I bombe imamo dinamite, napravit ćemo moloktove, znači dole ćemo moći ići bez problema. Ima će jedan problem, to je lampa, ali nema veze. Eto ljudi, dakle cilj ove misije smo uspjeli
pozdrav za sve vas.